Israel yishe umutegetsi ukomeye wa Hezbollah mu gitero cya mbere i Beirut nyuma y'amezi menshi cyane mu by'ukuri yarashize. Nyuma y'amezi rero Israel nicyo gitero cya mbere igabye mu majyepfo ya Beirut. Ngira ngo mu bihe byatambutse byo kuba dukurikiye twagiye tubagezaho amakuru n'ibyegeranyo bitandukanye bivuga kuri intambara Israel yagabye muri Liban. Ngira ngo yari yarohejwe n'abasirikare benshi cyane bagiye barwana ku butaka mu kirere. Intambara irakomera, ariko nyuma y'uko Israel isa nkaho ishigesha umutwe wa Hezbollah, byasaga nkaho byamaze gucururuka, byasaga nkaho intambara yarangiye, ariko Israel yongeye kuyitangiza bundi bushyashya. Yagize ati, ku butegetsi bwanjye leta ya Israel ntizemera ko Hezbollah yongera kwiyubaka, kandi ntabwo tuzemera ko yongera guteza inkeke kuri leta ya Israel. Kugeza ubu hari ubwoba bumwe bw'uko iyi ntambara ishobora kongera kubura. Mu by'ukuri nta nubwo yari yararangiye, yarashyizweho akadomo mu buryo bwa burundu, ahubwo icyo bari barakoze, bari barasinyanye amasezerano y'agahenge yo kuvuga ngo, ariko hari gahunda yo kumwica. Rero ntabwo yigeze abyibagirwa, ntabwo ibyo byose yigeze abyibagirwa. Wenda birashoboka ko Iran yanze guhita yishora mu ntambara yeruye na Israel ngo barasane cyane bigiye kure, ariko kubera yuko yarabibonaga ko basaga nk'aho aribo bamutegeye, bari kugerageza kumushotora kugira ngo bamuprovoke nyine agire umujinya, ayatake cyangwa se akoresha imbaraga ze zose z'umurengera, agaragaza ko ari kwirwanaho cyangwa ari gushaka kwihorera, hanyuma nabo wenda babe baboneraho impamvu zo kuba bamwica mu buryo bajustifia, basobanura, isi yose ikabyumva. Ariko icyo yakoze, yashyizemo ubwenge bwinshi cyane, arabyirinda, yirinda kwishora muri iyo ntambara no kwishora muri uwo mutego yashyirwagamo na Amerika na Israel. Ariko uko byagenda kose, umujinya wo aracyawufite, umutima wo kwihorera wo aracyawufite, kuzageza agiye mu mva. Ati, umubano wacu n'Ubushinwa urakomeye cyane. Ariko se koko urakomeye cyane? Trump, ibyo uvuga nibyo? Umubano urakomeye cyane koko? Wenda icyo muri gukora ni ukugerageza kuwuzahura, kuko wari warazambye mu minsi yashize bikomeye cyane, kugeza naho bashyiranyeho imisoro yo ku rwego rwo hejuru. Intambara y'ubukungu n'ubucuruzi yo ntabwo yigeze iba ntoya, ntabwo yigeze yoroha ku mpande zombi. Rero Trump ntareke kuvuga ko umubano wabo umeze neza cyane ngo kandi ukomeye. Nta gihe kinini gishize batangiye kusa n'abavugana neza, batangiye gusa nk'abakemura ibi bibazo, ariko haracyari kare, habakiri kare cyane kwemeza ko umubano w'Ubushinwa na Amerika ukomeye cyane nk'uko Trump abivuga. Ahubwo wenda navuge ko reka ngusuhuze kandi nguhe ikaze wowe udahwema gukurikira ibiganiro byacu tukugezaho umunsi ku munsi. Uyu munsi rero nishe kukugezaho amwe mu makuru agezweho ari kuvugwa hirya no hino ku isi. Ni amakuru, ni ubusesenguzi, ni ibyegeranyo tudahwema kukugezaho hano kuri Oscar Dushime, nk'uko YouTube channel yanyu yitwa nk'uko mumaze kubimenyera. Nitwa Oscar Dushime, cyangwa se ushatse wanyita OD7. Reka mpere muri Israel yishe umutegetsi ukomeye wa Hezbollah mu gitero cya mbere i Beirut nyuma y'amezi menshi cyane mu by'ukuri yarashize. Ingabo za Israel zishe umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru wa Hezbollah mu gitero cy'indege cyagabwe ku bice by'amajyepfo y'umurwa mukuru Beirut wa Liban. Nubwo hasanzwe hari agahenge, igisirikare cya Israel rero cyavuze ko Ayatollah Ali Khamenei, umugaba mukuru wa Hezbollah, yari umunyamuryango w'igihe kirekire wakoze mu myanya myinshi yo hejuru muri uwo mutwe nyine wa Hezbollah. Minisiteri y'ubuzima muri Liban yo yatangaje ko byibura abantu 5 bapfuye n'abandi 28 bakomeretse bikomeye muri icyo gitero cyagabwe ku nyubako icumbikira abantu iherereye mu gace gatuwe cyane kitwa Agiye. Hezbollah yemeje amakuru y'urupfu rwa Tabai, ndetse ivuga ko Israel yarenze umurongo utukura kugaba icyo gitero.
nyuma y'amezi rero Israel nicyo gitero cya mbere igabye mu majyepfo ya Beirut. Ngira ngo mu bihe byatambutse byo kuba dukurikiye twagiye tubagezaho amakuru n'ibyegeranyo bitandukanye bivuga kuri iyi ntambara Israel yagabye muri Liban. Ngira ngo yari yaroherejwe n'abasirikare benshi cyane bagiye barwana ku butaka, mu kirere. Intambara irakomera, ariko nyuma y'uko Israel isa nkaho ishigesha umutwe wa Hezbollah, byasaga nkaho byamaze gucururuka, byasaga nkaho intambara yarangiye, ariko Israel yongeye kuyitangiza bundi bushyashya. Nubwo rero hari agahenge kashyizweho na Amerika n'Ubufaransa mu Gushyingo mu mwaka ushize wa 2024, Israel yakajije umurego mu gikorwa cyayo ku bantu ndetse nabo ivuga ko bafitanye isano n'umutwe wa Hezbollah, umutwe w'abayisilamu b'abashia ufashwa na leta ya Iran. Abategetsi ba Israel bavuga ko Hezbollah imaze igihe igerageza kongera kubaka ubushobozi bwayo bwa gisirikare ndetse ikinjiza intwaro mu buryo bw'amagendo muri Liban, kandi kongera imbaraga mu gukora utudege tutagira abapilote cyangwa se drone, nk'uburyo bwo gusimbuza za rokete n'ibisasu bya misile. Ubu rero hari impungenge z'uko iyi ntambara ishobora kwiyongera cyangwa se ikongera ikubura, tukaba twakongera tukabona intambara yongeye kurota. Murabizi ko Israel yakoze ibishoboka byose, yicisha icyo bita inyundo, ikora icyitwa kwicisha isazi inyundo. Yishe abategetsi benshi ba Hezbollah, kuva kuri Hassan al-Nasrallah wayoboraga uyu mutwe, yica abari abagaba bayo b'ingabo bose irabamara. Uwagiye asimbura Nasrallah nawe iramwica. Ibintu abayobozi hafi yabo ya bose irabica, ijya muri Iran yicamo abategetsi bakomeye. Hamas yo sinakubwira, yishe witwa Haniye wari umuyobozi mu bya politike, yica n'uwari umuyobozi wayo noneho mu bya gisirikare, yica abandi bantu benshi cyane ba Hamas. Irabararika kabisa ku buryo byageze aho tubona ko imitwe yose yarwanyaga Israel bisa naho birangiranye. Ariko Hezbollah yo yakomeje kugenda yiyubaka gake gake nyuma y'uko intambara isa n'ihosheje, ndetse ibiri no mu byatumye Israel yongera kuvuga iti reka noneho duhaguruke twongere tugabe ibitero, twongere duse nk'abatangira kongera kurimbura Hezbollah nyuma y'amezi menshi irimo kugerageza kwiyubaka. Itangazo yasohoye rero nyuma y'icyo gitero, Minisitiri w'Intebe wa Israel Bwana Benjamin Netanyahu yagize ati, ku butegetsi bwanjye leta ya Israel ntizemera ko Hezbollah yongera kwiyubaka, kandi ntabwo tuzemera ko yongera guteza inkeke kuri leta ya Israel. Nuko nguko akora rero, bamwita Benjamin Netanyahu. We nta mikino ajya agira, nta bintu by'imizozo wamuzanaho kabisa. Ahita avuga ati icyitwa ikihebe cyose, icyitwa umutwe w'iterabwoba wose urwanya Israel, ni amahoro na makeya ushobora kuzagira ndi ku butegetsi na gatoya. Urabizi yuko uyu nguyu we niyo Amerika ikomakomye ikavuga iti nubwo tugufata umwana wacu, ariko nukomeza gukora ibi bikorwa ntabwo twongera kugushyigikira, ntabwo twongera kuguha intwaro, ntabwo twongera kukuvuganira mu mahanga ngo bataguhana cyangwa se batagushyiriraho ibihano. Ntabwo ibyo ngibyo Benjamin Netanyahu ajya bikozwa. We aba yumva ko gahunda ye ari ukurwana nta kindi. Yongeyeho ko rero ko yiteze ko leta ya Liban izubahiriza ibyo yemeje byo kwambura intwaro uyu mutwe wa Hezbollah. Perezida wa Liban Joseph Aoun yasabye amahanga kotsa igitutu Israel ikomeje kuba ahantu nibura hatanu yigaruriye mu majyepfo ya Liban kugira ngo ihagarike ibitero kandi ive muri icyo gihugu. Avuga ko ibikorwa bya Israel ari ukurenga ku masezerano yarangije intambara yari imaze amezi 13 yose. Urumva Israel ukuntu ikora mu masezerano y'amahoro yagizwemo uruhare na Amerika n'Ubufaransa mu kwa 11, bari bemeranyijwe ko ihagarika intambara yari yatangije kuri Liban, yaba ku butaka no mu kirere. Yarwanaga na Hezbollah nyine, ariko inarwana na Liban icyarimwe kubera ko Hezbollah icumbikiwe na Liban. Icyo gihe rero yigaruriye uduce twinshi tw'iki gihugu cya Liban,
iradufata, iratwigarurira, itugira utwaho, kugeza n'ubu baracyahari. Mu masezerano rero bari bagiranye, bari bumvikanye ko mu byo Isiraheli igomba gukora harimo no gufata ingabo zabo zari ziri muri Libani ikazicyura, ndetse igasubiza n'ubutaka yari yarambuye Libani, cyangwa se utwo duce yari yarigaruriye ikadusubiza. Ariko kugeza ubu nta kintu na kimwe Isiraheli yigeze ibikoraho, ndetse perezida wa Libani niyo mpamvu nyine arimo aratabaza amahanga avuga ko ibyari bigize aya masezerano nyine Isiraheli itigeze ibyubahiriza. Leta ya Libani rero yiyemeje kwambura intwaro Hezbollah, ariko umutwe wanze ibiganiro birebana n'ahazaza h'intwaro zawo mbere y'uko Isiraheli ihagarika ibitero kuri wo, igakura abasirikare bayo nyine muri Libani mu buryo bwuzuye, bimwe nakubwiraga, ndetse ikanarekura imfungwa z'abanyalibani bafungiye muri Isiraheli. Umudiplomate wo mu burengerazuba bw'isi utashatse ko izina rye ritangazwa yabwiye BBC ko ubutegetsi bwa Libani buri ku gitutu cy'ubutegetsi bwa Trump bukomeje kugaragaza ukutihangana kubw'imbaraga nkeya leta ya Libani ishyira mu kurwanya Hezbollah. Ibihugu birimo Amerika n'Ubwongereza rero bifata Hezbollah nk'umutwe w'iterabwoba. Umwuka mubi waherukaga hagati ya Isiraheli na Hezbollah watangiye rero ubwo Hezbollah yatangiraga kurasa ibisasu bya rokete kuri Isiraheli umunsi umwe nyuma y'ibitero bya Hamasi kuri Isiraheli, ibitero byo ku itariki ya 7 Ukwakira 2023. Icyo gihe rero Hezbollah yavuze ko yabikoze mu rwego rwo kwifatanya n'abanyapalestine bo muri Gaza. Uko rero gufatanya na Hamas mu kurwanya Isiraheli nibyo byarakaje abanyayisiraheli cyane, nibyo byarakaje Benjamin Netanyahu, ahita atangiza ibitero byeruye ku mutwe wa Hezbollah, yiyemeza kurwanya afatanyije no kurwanya Hamas ndetse wa mutwe wundi w'abahuti nabo byose yahise atangira kubarwanyiriza icyarimwe, kandi rwose yarabikoze ndetse neza cyane. Ubutegetsi bwa Libani rero buvuga ko ibitero bya Isiraheli byishe abantu hafi 4,000 muri Libani, barimo n'abasivile benshi, kandi bikaba byaratumye abaturage barenga 1,200,000 bava mu byabo. Ubutegetsi bwa Isiraheli buvuga ko abasirikare bayo barenga 80 ndetse n'abasivile 47 biciwe muri iyo mirwano. Muri 2016 leta ya Amerika yafatiye ibihano Tabatabai imushyira ku rutonde rw'ibyihe uwo nyine wishwe na Isiraheli niwe ndi kuvuga, ndetse yashyizeho igihembo cya miliyoni 5 z'amadolari. Ayo ngayo ni ayarenga miliyari 7 z'amafaranga y'u Rwanda, yashyiraho ku muntu wese uzatanga amakuru amwerekeyeho. Amerika isobanuriye umugabo nk'umwe mu bategetsi bakomeye b'umutwe wa Hezbollah wanayoboye ingabo zidasanzwe z'uyu mutwe muri Syria na Yemen, yongeyeho ko ibikorwa bye muri ibyo bihugu byari bifite uruhare runini cyane muri gahunda ya Hezbollah yo gutanga imyitozo, ibikoresho n'abarwanyi mu rwego rwo gushyigikira ibikorwa byayo byo guhungabanya umutekano. Nuko nguko rero bimeze kugeza ubu. Hari ubwoba bumwe bw'uko iyi ntambara ishobora kongera kubura. Mu by'ukuri nta nubwo yari yararangiye, yarashyizweho akadomo mu buryo bwa burundu, ahubwo icyo bari barakoze bari barasinyanye amasezerano y'agahenge yo kuvuga ngo tubaye duhagaritse imirwano mu buryo bw'agateganyo, ariko bagira ibyo bumvikanaho. Isiraheli ivuga ko batubahirije, Libani nayo ikavuga ko Isiraheli nayo ibyo bumvikanye itabyubahirije, bityo rero mu yandi magambo iyo ntambara ntago yigeze irangira mu by'ukuri, ndetse kuva Isiraheli yongeye gutangira kugaba ibitero kuri uyu mutwe no kuri iki gihugu muri rusange, birumvikana ko vuba aha dushobora kongera tukabona ibitero bya hato na hato, kubera yuko Hezbollah nubwo Isiraheli yayishegeshe bikomeye, nubwo yayishegeshe bihambaye, ikayicira abayobozi benshi, igasenya intwaro zayo nyinshi, ariko Hezbollah uracyari umutwe ukomeye, ni umutwe ukomeye cyane, ndetse n'umwe mu mitwe ikize cyane. Ushobora kubona akize kurusha Hamas mu bijyanye n'amafaranga n'intwaro n'ibiki byose,
rero ntago wavuga ko ari umutwe wahise urangira gutyo gusa cyangwa wacitse intege ku buryo utakongera kubyuka, kandi nanone igihe gishize ni kinini cyane, birashoboka ko waba warongeye ukiyubaka, cyane ko unafite impande nyinshi ukuramo amafaranga, by'umwihariko kuri Iran yitera inkunga. Iran niyo ifasha Hezbollah, niyo ifasha Hamas, nyine imitwe ifite aho ihuriye no kurwanya Israel yose. Iran ibihari cyane ngiyi ifashe, kubera ko nabizi yuko Israel n'umwanzi w'ibihe byose w'igihugu cya Iran. Rero kubera yuko Iran n'ubundi hori ifite uburyo ishaka guhanganamo na Israel, ariko yo ibishaka kubikora mu buryo buteruye neza, ngo ivuge ngo ni one on one, njyewe nawe Israel duhangane. Uretse wenda mu minsi ishize byabayeho bakarasana, ariko nabwo Iran yagerageje kwirimita cyane, ubona ko hari ibyo itatweretse mu bushobozi ifite. Yaba misile zirenga 300 yarashe muri Israel, ntago byari bifite imbaraga cyane, ndetse ubukana Israel yarasanye muri Iran ikarasa kuri byitwa nuclear facilities zayo, cyangwa se ahakorerwa ibijyanye n'imbaraga kirimbuzi. ntago Israel, ntago Iran yigeze isubiza mu by'ukuri, isubizanye uburemere nk'ubwo byari bifite, nk'ubwo Israel yari yabikoranye. Munanabyibuka ko uwitwa Ali Khamenei ni umuyobozi w'ikirenga wa Iran, yari yavuze ko nawe yahatswe kwicwa, kuko Israel yari yagambiriye kumuhitana rwose, ikaba yamukuraho muri wa mugihe yari irimo kwica abayobozi bakomeye muri Iran no muri Hamas no muri Hezbollah. Ndetse na Khamenei ubwe yageze naho byavuzwe ko yagiye kwihisha, amara igihe kinini cyane yihisha ahantu hatazwi, kugira ngo yirinde nyine ibyo bitero cyangwa se yirinde uko kwicwa kwa Israel kwateganywaga na Israel, kuko ubutasi bwe bwamwerekaga neza ko ari mu bipimo bya Israel. Ndetse Trump ubwe na Israel ubwabo babyigambye kenshi ko baza aho yihishe, ndetse ko isaha n'isaha bashobora kumwica. Ariko Trump Amerika irakomakoma iravuga iti mwemuretse nanone kumwica ntago ari cyo gisubizo rwose cy'ibintu. Basa nkaho bagiye babigenza gake gakeya, ariko hari gahunda yo kumwica. Rero ntago yigeze abyibagirwa, ntago ibyo byose yigeze abyibagirwa. Wenda birashoboka ko Iran yanze guhita yishora mu ntambara yeruye na Israel ngo barasane cyane bigiye kure, ariko kubera yuko yarabibonaga ko basaga nk'aho aribo bamutegeye, bari kugerageza kumushotora kugira ngo bamuprovoke, nyine agire umujinya, ayatake, cyangwa se akoresha imbaraga ze zose z'umurengera, agaragaza ko ari kwirwanaho cyangwa ari gushaka kwihorera, hanyuma nabo wenda babe baboneraho impamvu zo kuba bamwica mu buryo bajustifiya, basobanura, isi yose ikabyumva. Ariko icyo yakoze, yashyizemo ubwenge bwinshi cyane, yirinda kwishora muri iyo ntambara no kwishora muri uwo mutego yashyirwagamo na Amerika na Israel. Ariko uko byagenda kose umujinya wo aracyawufite, umutima wo kwihorera wo aracyawufite, kuzageza agiye mu mva, niba ariko nabivuga. Ntago azigera babarira Israel kuri biriya bintu, kuri kariya agasuzuguro, no kuri kuriya kuntu rega buriya yamuteje n'abaturage nyine bamwizeragamo, ati niba umuntu ashobora kudusanga iwacu akaturasa akagira gute, abantu bacu bagapfa, ntugire ikintu gihambaye bikoraho. Umva n'abaturage hari ukuntu nyine bamubonera bakamunyuzamo ijisho. So rero ntekereza ko ikiguzi cyose byamusaba ngo yangize Israel yagikora. Rero niyo mpamvu kuba yakongera agafasha Hezbollah nk'uko asanzwe abikora, akayongera akayifasha kwibaka, akongera akayiha intwaro, ibisasu, misiri, bifaru, bakaba bakongera kwisuganya ngo bakomeze batese Israel. Ntago ari ikintu gikomeye cyane kuri we, ntago ari ikintu yatekerezaho kenshi. So rero Hamas nayo nako Hezbollah nayo iracyafite imbaraga
ntabwo rero byadutangaza twongeye kubona mu minsi iri imbere Hezbollah yongeye ikijajara ikongera ikarasa kuri Isiraheli. Wenda nta kinini cyane yayitwara, ariko ntihabura abo yica b'inzirakarengane b'abaturage, ntihabura ibikorwa remezo bimwe na bimwe yangiza, izo misile itera yo zangiza, kubera ko Hezbollah yagiye itinyuka kureba mu maso kenshi Isiraheli ikarasayo, ndetse hari naho yarasaga kuri za military base za Isiraheli ikica abasirikare, ikangiza bimwe mu bikoresho bya gisirikare byayo. Ari naho yagiye irasa nyine mu baturage, mu basivile. Urumva byanze bikunze ntabwo yabura nayo ikintu ikora kuri Isiraheli. So rero birashoboka ko mu minsi iri imbere twakongera kubona intambara yongera gukara, yongera kwihura bundi bushyashya, na cyane ko n'intambara yo muri Gaza twibuke ko itararangira, kandi niwo muzi w'ikibazo. Nubwo Trump yabafashije gushyiraho umushinga wo kurangiza intambara, bakagira ibyo bumvikana, ariko bimwe byanatangiye gushyirwa mu bikorwa, guhana imfungwa zaba izapfuye n'izikiri nzima bakazihana, ariko birasa naho byose bitaramara kujya mu murongo neza, ndetse kugeza n'uyu munsi Isiraheli iracyagaba ibitero muri Gaza. So rero numva ko intambara ntago irarangira mu by'ukuri. Mu yandi makuru tuvuye aho ngaho muri Isiraheli, uwitwa Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ashobora gusura Ubushinwa muri iyi minsi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Xi Jinping n'ubundi bari kugerageza kureba ko bazahura umubano wabo, bagashyira akadomo ku ntambara y'ubucuruzi bamaze iminsi, ariko biracyagoranye. Rero ni muri urwo rwego Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko yemeranyije na mugenzi we uyu uyobora Ubushinwa nyine Xi Jinping gashobora gusura iki gihugu muri Mata 2026. Ibi yabigarutseho ku itariki 24 Ugushyingo 2025 nyuma y'ikiganiro abayobozi bombi bagiranye kuri telefone, aho byarangiye bemeranyijwe ko buri umwe azasura igihugu mugenzi we ayoboye mwaka utaha, mu rwego rwo gukomeza imibanire n'imikoranire hagati y'ibihugu byombi. Nyuma y'ibiganiro bagiranye kuri telefone, Trump yavuze ku rubuga rwa Truth Social, ayandika ko umubano wa Amerika n'Ubushinwa ukomeye kandi umeze neza. Ati umubano wacu n'Ubushinwa urakomeye cyane. Ariko se koko urakomeye cyane? Trump, ibyo uvuga nibyo? Umubano urakomeye cyane koko? Wenda icyo muri gukora ni ukugerageza kuzahura, kuko wari warazambye mu minsi yashize bikomeye cyane, kugeza naho bashyiriranyeho imisoro yo ku rwego rwo hejuru. Trump agafata ibikomoka kuri ibituruka mu Bushinwa byinjira muri Amerika, agahita kuba kenshi cyane, akongeraho hari nkaho yongeyeho niba ari 33.5%, ni hagati aho ngaho ku bicuruzwa byinjira mu Bushinwa biza muri Amerika. 33 cyangwa na 5% ni kenshi cyane ku musoro. Icyo gihe Xi Jinping nawe yarasubije asoresha ibya Amerika byinjiraga mu Bushinwa bivuye muri Amerika nyine, bakajya bakomeza bagenda bakubirana, bintu birakomera cyane. intambara hagiye hazamo n'ibindi bibazo byinshi. Urubuga rwa TikTok burana rwo rwarabikoroje, urabizi ko ari urw'Abashinwa. Amerika ishaka kurufunga ngo ntizongere gukorera muri Amerika, cyangwa se Abashinwa bakemera kurugurisha ku Banyamerika. Nyine ibibazo byinshi cyane bishingiye ku bukungu. Intambara y'ubukungu n'ubucuruzi yo ntago yigeze iba ntoya, ntabwo yigeze yoroha ku mpande zombi. Rero Trump ntareke kuvuga ko umubano wabo umeze neza cyane ngo kandi ukomeye. Nta gihe kinini gishize batangiye kusa n'abavugana neza, batangiye gusa nk'abakemura ibi bibazo, ariko habakiri kare cyane kwemeza ko umubano w'Ubushinwa na Amerika ukomeye cyane nk'uko Trump abivuga. Ahubwo wenda navuge ko bari kugerageza kongera kuzahura ngo wongere ukomere cyane. Wenda ibyo byo byakumvikana. Uretse kwemera gusura Ubushinwa, rero Trump yanatumiye Xi Jinping ngo nawe azasure Amerika.
ku rundi ruhande Ubushinwa bwahise bushyira itangazo hanze rivuga ko ibihugu byombi bikwiriye gukomeza imikoranire ndetse bikareba ibibifitiye inyungu. Umuvugizi wa White House Caroline Leavitt yavuze ko iki kiganiro cyahuje abo bayobozi cyamaze igihe kigera ku isaha ndetse kibanze ku bucuruzi hagati y'ibihugu byombi. Ngira ngo ni bifite ishingiro cyane kuba bakibanda ku bucuruzi kubera yuko Amerika ni igihugu cy'ubucuruzi, Ubushinwa nacyo ni igihugu cy'ubucuruzi gishingira cyane iterambere ryabwo ku bucuruzi mpuzamahanga, ku bucuruzi bwambukiranya imipaka bukagera ku migabane yose. Rero kandi Trump nawe murabizi ni umunyabusiness, ni umubusinessman, ni umushoramari. Icyitwa business we aracyumva cyane, ni nacyo ashyira imbere cyane. Rero kuba yakirengagiza ibibazo afitanye n'Ubushinwa bakaba bakorana mu buryo bwa win-win, ntago Trump ni ibintu byoroshye cyane kuri we, arabyumva cyane. So rero kuba ikiganiro cyabo cyamaze isaha irenga n'ubundi kibanze ku bucuruzi kurusha ibindi byose, ibyo ni ibintu byo byumvikana cyane kuri Perezida Donald Trump. Mu kwezi gushize nibwo Perezida Trump na Xi Jinping bahuriye muri Korea y'Epfo nyuma y'imyaka 6 yari ishize badahura. Aba bayobozi bombi baganiriye ku ngingo zitandukanye zirimo ubucuruzi mpuzamahanga, imisoro, ikoranabuhanga, ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, y'amabengeza ndetse bemeranya kurwanya ikoreshwa ry'ikiyobyabwenge cyitwa fentanyl, ibibazo by'umutekano muri Taiwan ndetse n'intambara ihanganishije Uburusiya na Ukraine. Izo nizo ngingo baganiriyeho, nanjye izo nizo ngingo nakuganirizagaho nkubwira ko amakuru yaragizwe muri aya kanya ari ahangaha. Nanjye soreje, ariko reka mubwire ko muri Cameroon witwa Chiroma Bakari utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa President Paul Biya ubu yamaze kugera mu buhungiro. Umuyobozi rero w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Cameroon Issa Chiroma Bakari wahakanye ibyavuye mu matora ya perezida yabaye tariki ya 12 Ukwakira, yahungiye muri Gambia kubera impungenge z'umutekano we nk'uko guverinoma ya Gambia yabitangaje. Chiroma Bakari akomeje gushimangira ko ari we watsinze ayo matora, akemeza ko ibyavuye mu matora byahinduwe mu nyungu za Perezida Paul Biya w'imyaka 92 wahise atorerwa manda ya 8 yongera ku myaka 43 ku butegetsi. Ni itangazo rero Minisiteri y'Itangazamakuru ya Gambia yasohoye ku cyumweru yavuze ko Chiroma yageze muri icyo gihugu ku itariki ya 7 Ugushyingo kandi yemerewe kuhaguma ku mpamvu nyine z'ubuhunzi. Mu yandi magambo, yahawe ubuhungiro mu gihugu cya Gambia. Guverinoma ya Cameroon rero yaburiye ko igiye kumushyikiriza ubutabera imushinja gushishikariza abaturage imyigaragambyo yagaragayemo urugomo nyuma y'amatora. Chiroma ibi yabihakanye yivuye inyuma ashinja inzego z'umutekano kwibasira abigaragambyaga. Guverinoma yo ivuga ko abantu 16 aribo bishwe mu myigaragambyo yabaye nyuma y'amatora yakurikiye nyine ayo matora ataravuzweho rumwe na gatoya. Uyu Chiroma akavuga ko ari we wayatsinze. Ubundi Chiroma Bakari amaze igihe atangaza ko azakomeza kurwanya ubutegetsi bwa Perezida Paul Biya kugeza igihe intsinzi ye izatangazwa, ariko ibyo ntabwo bizigera bibaho mu by'ukuri tutabeshyanye. Komisiyo rero ishinzwe amatora muri Cameroon yatangaje ko Paul Biya yatsinze amatora ku majwi 53.7% mu gihe Chiroma yabonye 35.2% kugeza igihe guverinoma ya Gambia yemeraga ko ariyo icumbikiye Chiroma Bakari. Nta muntu wari uzi aho aherereye, bari baramubuze nyine ariko ntabwo bari bazi aho aherereye. So ubuse nshatse sinasoreza ahangaha amakuru yaragezweho, update zigiye zitandukanye. Ubu ni uburyo bushyashya twakuzaniye hano kuri Oscar Dushime, tujya tukugezaho amakuru agezweho ari kuvugwa hirya no hino ku isi, ariko tukabikora turi live, tugaragara turebana amaso ku maso, undeba nkureba. Abatari munzi mwese, ni njyewe Odi7, ni njyewe Oscar Dushime.
ariko hagati aho n'ibyegeranyo nabyo biracyahari, turacyakomeza kubibaha umunsi ku munsi. Ni ukuvuga ngo niba atari ibyegeranyo ni amakuru agezweho cyangwa se update, niba atari update ni ibyegeranyo bicukumbuye. Ibyegeranyo bicukumbuye nibyo ngiye kujya mbagezaho kuva twatangira igicano. Abantu 2,000 mumaze gusubscribinga, 2,200 n'abarenga. Naribonye ko ikintu cya mbere twashyize imbere kuri inshuro ari ibyegeranyo bicukumbuye, birimo buri kimwe cyose bifite iminota iri hejuru ya 30 kuzamura. Ariko kandi nanone amakuru abanyuramo mu buryo bugiye butandukanye. Ibyegeranyo turabibaha ariko no mu buryo bwihuse, amakuru agezweho ari kuvugwa muri ako kanya, kugira ngo wowe udukurikiye ugire inyungu yo kuyamenya mu bambere no kuyumva mu bambere kandi azira ikinyoma. Niyo mpamvu tugerageza nanone gukora aya ma update kugira ngo tujye updatinga, tukugezeho ibiri kuvugwa hirya no hino, ubimenye mu bambere, ube ufite amakuru. Wa mugani ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Rero natwe ikitubesheje hano no kugira ngo tuguhe ayo makuru tukugezaho umunsi ku munsi. So rero wakoze cyane kudukurikira, wakoze cyane kubana natwe. Uri umuntu w'umugabo cyane, uri umuntu w'agaciro cyane kuba wafashe umwanya wawe ukadutega amatwi, ukaduha umwanya. So muri iki kiganiro reka mwibutse ko nari ndi kumwe na Mbagariye Fashion. Mbagariye Fashion niho hantu heza cyane ho kuba wakambarira neza ukaberwa, kuba kunda amasuti agezweho, abakunda kwambara neza amakositime meza y'ubwoko bwose. Ni hariya uyasanga. Amashati adoze neza cyane ya made in Rwanda ni hariya uyasanga muri Mbagariye Fashion. Imyenda y'abadamu, ibintu byiza cyane bigezweho ku myambarire y'abadamu, amakanzu, amabaze, maribaya, buri kimwe cyose ku badamu ni hariya kibarizwa kabisa. Hanyuma ikindi kintu ntagenda nakubwiye nuko ku bakeneye impuzankano, abakeneye kwambara impuzankano ku bigo wenda by'amashuri, amakorari, ibigo by'abashinzwe umutekano, n'ahandi hose, amahoteli, amaresitora, abantu mwese mukeneye impuzankano zidoze neza, mwanyarukira muri Mbagariye Fashion bakudodera icyitwa impuzankano ku buryo smartness y'ikigo cyawe cyangwa se ya company yawe ibiri hejuru cyane. Na imyenda y'abana, abakuru, buri kimwe cyose wakenera kijyanye n'imyambarire hariya ugisanga muri Mbagariye Fashion. Hanyuma rero vuye muri Mbagariye Fashion reka nyarukire muri IBTC Film and Design School. Angaha bakwigisha ibijyanye na film making, ibijyanye na graphic design, ibijyanye na web design n'ibindi byose bijyanye n'ikoranabuhanga. Bakwigisha ama software yagiye atandukanye, Adobe Premiere Pro, Photoshop, After Effects n'izindi nyinshi za Illustrator n'izindi nyinshi cyane zijyanye zikoreshwa muri editing ibintu bitandukanye. Noneho nyuma y'igihe rero kinini bayoboye abandi mu gukora no kwigisha ibijyanye n'ibyo nari nkubwiye hejuru, ubu noneho bagufitiye uburyo bundi bushyashya bwo kukwigisha gukanika moto ndetse n'imodoka utavuye aho uri, wigiye online. Bakakwigishiriza online kabisa gukanika moto ndetse no gukanika imodoka, byose ukabimenya kandi ku giciro kingana iki se, ku giciro gito cyane rwose. So rero ni munyaruke mwige, mwimuce akabando k'iminsi muzicumba mu minsi iri imbere, ubwo muzaba mutagifite akabaraga. Hanyuma rero ndi kumwe kandi n'amashyiga meza cyane yitwa Quick Cooking, gukorera amashyiga agezweho kandi meza cyane rwose. Ubwo tugagukorera n'imbabura zigezweho za kijyambere zidatwara ibicanwa byinshi. Ubwo rero ushaka kuminimiza ibicanwa byawe wagana Quick Cooking bakagufasha cyane, bakagukorera amashyiga. Ubwo ndi kuvuga ku mahoteli, amaresitora, utubari n'abandi mwese mukeneye amashyiga n'ibyokezo bigezweho, mwanyarukira muri Quick Cooking bakabafasha. Hanyuma nawe ukeneye imbabura igezweho kandi idakonsoma amakara menshi cyangwa se ibindi bicanwa byinshi byabyo byose,
quick cooking barahari ku bwawe kugira ngo bagufashe. Wakoze cyane rero kudukurikira, wakoze cyane kubana natwe muri iki kiganiro. Nitwa Oscar Dushime, ushatse unyiteho D7. Ciao ciao.